Anya laki din! Day, kasla manumitin nga aldawasan ka nagpasada pa Riberta. Saan pa'y garod paray? Kasanwa ka makapasada kay Jack pa yung na patarimaan ti tricycle ka? Kasta ka day paray. Patarimaan mo nga minay, tap no makapasada ka bitay. Sayang bita. Oray kasano ti ayat ko mang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y garod kwartak paray. No adda na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Ay apa, day taki din. Uray sa kawang magkwarta kita paray. Nagbayad kami kinibakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay kas na ka ni paray. Kulaklaki din no adda mabulon cooking ka. Hey, pasensyakan paray. Awan na talaga. Amumbat kanya akong. Sa anak anarigat akasarsarita laki di adda. Ay, pautangan ka saya. Aglon ka lang ni Jekuaw paray. Ha? Ipadas mo ta membro ka bay. Plan-plan wag bitlang aglon paray. No kayat mo. Agid dan tama pa nintun umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan na, nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit? Aday taka man rin ako na kam. Iparparupan man rin nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit? May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada akmo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, Bertaw. Ay, di ka lang tanga orayan ba? Ipanpanunutan nakman ako nakaon. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya? Iswa pa nga asem. Ipaspas mo nga ipatarimaan day tatap nagpasadakan. Awan ka ng tayan na salbag ka. Kayat mo asawan, aglon mat ni kumpare Maberto, lakay? Win ka no bakit? O saan na ka no pagpatarimaan na iti tricycle na? Katwa na. Ay, kasibit yung kumparek. Manumit din alawas dyan. Dandan sapay kayo din makabulan asa na nakapaspasada. Iso mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kasta talaga Nwadda ko makwartak bakit? Pautangak ko ba? Nga buray sa kiyawang mga rod. Aglon kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Intun bigat ko mga rod bakit? Ha? First Monday itabulan intun bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jacob. Aywan gayam anya, katwa na. Awisam ni Paring Berto, tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kay mo itay ana pa nagpili niya para daan. Naipatarimahan na magkaya mo ti tricycle na, nanarita. Ha, aywan, hindi pa nabinsan alawas, anay patarimaan na. Isumat la pagat lapayag man ng tiisam mo Si Kaki di man. Naimbag man, tanay pasimpala maglaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay nusar na. Kasta ka di? Kat uray tanapigsamat ti panagpasada na. Maiurnungan na madlaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Gamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may gitalon. Katnay, dandani mo nga agdawa dag iti pagay may. Agpautang ka man kiday. Nanarita, anyay kumati mautang mo kanya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka, tayo nang agsapol iti dirty old man. Baring adda,
Tay ado ti dollars na. Anya laki di. Hey, bigbigat, nakapanibid ka dito yan, tricycle mabirtaw. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo. Ay, nagdagsan na talaga, tata. Kwarta ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta, ka nagpigsamas ti pasada ita. Hinaldaw, bumanurbor kayaw, tadulat ta ti masahiraw. Oray ka sa numit kapig sa ti panagpasada, kit aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita, kaslay din na minsan lang aldaw ang naglunak, iti koop. Gamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad ka, tata. Judith talaga. Si kapay may tagparikot. Diskardam la day ta, Berto. Mapayadam la ta. Hanya laki din. Galawang lalaki Ay, sapa lang ko mga raw, tata. Parikot ko talaga ti Judith. Tigriti lang ha. Nakadkadlaw nga daman ng kaapam. Ay, talagang ada. Sus. Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? Ha? Ano yan? Taapay na Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyot keg mo sa una na. Naku na, din a parikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan day ta, adalimod a relasyon da Judith kan ti asawa. Ay, mabakal ko talaga na diya babae. Jack maklaw nga isukat nak ti asawak itikas kankwana. How come, nana? Ay, kundi kumpari da di apid rin kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, oray mabuyok na iday. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Hawan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbugkaw ka mo tayo. Ay, saan ba kini? Ha? Ingka mga ni dyan ti babae. Ha? Isaw ti mapan mo sa lugsoda noon at inluto na. Bakay? Damag iti sidan. Ay na! Kunam siguro no jak amot ilimlimod mo, Alberto. Ay, mabit lang man bakay. Anya ka din sa kay bagbagam. Kun may sa, anya ko mati ilimod ko king. Ay, hindi ka nagpampamarang! Agpampamarang kang awan aramid mo! Ha? Tama nga lumaikali ka si bibiyag tigas ng aramid mo Ha? Agasam man tilaing mo, wagilimad! Anya? Ay, makalak lang iti bidensyak! Talagang ay pakulong kayo iti babae! Kunam siguro no jak mo? Ay, agsagana ka, Berto! Anya? Ay, talaga sana ka makaig na! Ha? Kat no, ebidensyam. Di ka pala mapantapisan, balay dano ang paisuka. Ay, talaga! Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti naamuak nga da relasyon da iti asawak, kantay ti Judith. Apay, napanag na ka mo, nana. Ay, umdas tinangag ko, anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta, agpapabayad day di a Judith iti asawak. Siguro, agpapabayad nga ta, ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide. Narigat nagsasao, nana. Ang mga nusan apo no dayta. Naawan ebidensyam kat iwarwaras mo dayta. Ang mga no isupay ti pangikaswandaken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko. Saan nakatulang? Ay, Sugod tupay day di Judith iti balay na. Talagang agngar-ngar yutak kan ko na. Talaga!
Ay, nasaya at nagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dita nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka? Tapno tong paan naklata na kastoy, ha? Ay, di ka nagindi na ingawan ng maum. Abo kon ti amin, anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ay ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umunasak bay kang agtong paakas ta. Ay, awanan ti ado-ado pay asaw. Tapna mo man niya. Awan ti sekret aw nga nanayon nga mailimlimad. Awanan ka itibain. Anya? Kunam siguro, no? Jak amo ti limod a relasyon nyo iti asawak? Anya? Ha? Ay, agtanang kayo iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat? Yaks! Anya? Amoyo day tagay naramid yung kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan nga agtong pa. Kan agsasao di sana pudno? Ay, urayan nyo, Nana Rita. Amom si Karita, magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni Tagasta nga naramid mo. Tapay! Isakit mo da dya Judith, ngumsyak nga asawa ma. Na, apay, anya launay ayati parikot mo keng kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di Tagasta nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paripidring, nakababay nunay keng kuana. Ay, ti kunam kiday, podno nga may nga da relasyon nyo kini Judith. Na, Ay, sumungbat kay ti bari, bartotong paon ka lang arod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo na imbag dagiti maipagbaga. Siguraw, tinanggag mo pagsarsaritan, may kanitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti Judith. Ha? Judith, ti utang kau ije ko aw. Nakunak aparikot kau, ti pagbayad kau, ta Judith nan. Saan na pagbayad ko iti babae ng agdagan iti Judith? Anya laki din ay Rita. Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo mulat na tinungpan ni Judith nga wan gap-gapaw. Ay, unay kan, di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni Judith, gapoy tinaramid mo, ay awan bibiyang kaw. Sangwang masikalahan. Ay na. Ay, bababainak ka talaga. At dayamot pa nagbain mo. Kung nakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababainak ka talaga. Awan magayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Gamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao. Naibabain ko matan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahiyater aramidem, nana! Impagarup ko nga raw nga ada relasyon da. Ngam di nangag ko iti asawak. Nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan magayam iti Judith iti utang na ije ko. Oh, Anya? ti panangawat ko nga mehen kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akat parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, diyak mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At datakkel abarita mi ije balay. Isumanlat mapan mo alaanan. Taiso ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno nalawag ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo ang. Saan ang kasta nga ipapanmulatan o anya laditan? Anya kalaki din nana. Ay, mababainak ka talaga. Kasanon nga ito agdarom ni Judith. Kasangwa nga. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo ma, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo.
Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayem ko? San ka kumamot nga umanong nga takasta bakal? Amangan mo isimsim pala pa ilaang dagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pala nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, ah? Delikado mo ti trabaho dagiti linemen kat. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas iti na ko na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, iti dyan magusto na ko na ako. Anya laki, iti na natin bakit ko. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglaba ak man langan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. O, kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout ah? Anya saan nga ibagbagamot po rin? Apektado. Mabisbisit ak nga rudin. Ura siyak nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Ngumkun kunada mo nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw da iti a brownout. Si kakit di mat. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, ah. Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Maistresa ka talagan. Jack lakit di ka ba ilan ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matanda na riga ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit dimot. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta unay apong dod mo, gaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgela dahi ta? Oy, kumare. Ang mga nadamak ang agkin ka ah. Narigatan. Oh, danag mo na iya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito brown out ti magagapo no abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apod no dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kumaan, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate.
Tapno iba kada kayo. Sana makatultulong dagiti agkakadakas nga impoposyo iti Facebook. Anya sana makatulong? Katpudno mata. Darasan niyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabailan mi kahit. Takdaram day nga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Oh, kumare. Kasla problemado ka man na. Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ni daa. Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-trabaho. Tapno agsublilaing ti kuryente tayo. Kasanumat ngamin. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas ajak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit dimat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot abasta mamat? Pati ka dagiti chismis amang mangeg mo. Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamaysa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapudno matibagbagak? Nalabas kan. Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awa lang nga ti may tultulong mo. Ngam nagadumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abe kasta ti kulay data pingping mo, Berta. Tinungpanak tiyawanan bay na bakla. Anya? Abe tinungpana ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakuna na nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mat ngamin gan ka bakay. Sana kumkumpurmiting kay popos iti Facebook. Gumawang magtidingdang kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepagmanan. Ay, anya lakit din. Amom, Berta. Husto tinarami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag kan urayim latan nga agad dati kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag timbagak. Kan timakagabaw no apay at tinungpana ka. Ay, makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskan nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamat dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may sublia da, gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay pureng. Awan anyaman na. Amok na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba ay? Wan mo't Maala, agmerienda kayo nga rodan. Ay na, naimbag ka pa'y pureng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan na. Itay pa ngamin at ang tanawak ida jitawa mi. Amok ka na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasaya atan day ta.
Imbis nga da ka dita nga agung ungat gapo iti kaawan ti kuryente, tumulong ka pa ikidiya. Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mat, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadag iti lineman, anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Te kabit mo kunam kidi Ni, da kayumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismo sa kayumat amaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaeng? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amu dati aramid mau. Anya kumaita. Tinapatag kanyak kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makamumat na. Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagado ka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singra ko maiti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga saan na makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya ti bagbagam? Anya lalaki? Ay kuha. Ay awan da dya manong tiniyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalagi ni Berta. Iso akas lang nasilian ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na nga minamaawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, puno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtumad. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akasta tilangam timyong. Kan apay nga agong ungat ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no iso. Anya? Isumot lagaya makasta unay arurod mo. Gapula ang iti panag brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanakan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, Nana. Anya! Nana, pudno ti pagbagak.
No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anyala dita. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko ijay ili. Ay na, kasta una ya pungtot na kanyak. Iso a pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga minayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay yanak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha, ambom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Oh, anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamo namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapula ang dasaan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuana. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga no the generator na. Saan ka nga agparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka bakla. Awan pa'y nasayat na aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat na ipagakinila kay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang nga ron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod, Mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak, Mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang gamong ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yan ti kastuyaya. Agawid ka kit di, takasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang tilalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo, ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay Mau, iso dayjay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan dayjay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kami ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan latan Si kaki di mo. Uray hulugan basta makuna alugan. Kan makuna ako kwayaw. Sa bagay matkit di Kat inton ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Ada basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay wun napalabas ko nga min ida idi kalman. Anya nga tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga, an-anun da ngay kumamot ti kutse. Elf ti ka barbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti
Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anwan da nga iti kutse. No pang service dala ang akat at damat ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na ngam ti kotse. Adayumot Alaman ta urahay ni kumare Irene nga umay di balay. Siguradong awisan nak day dyan agpa-blessing ta. Pangasim kumari umay kang umaintun sa bado ijibalay. Un ka ti kumare, dalag mo na iya. Madanagan adita awan ngamin ti amok nga sabaling nga ayabak, amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes Ha? Un kumare, i-close ko ti salon ko iti duwang aldaw para keng ka. Apo, kasla pudno Ne, yung pagpakalang aruda na pudno. Alaman nga rod kumare, inton biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumare, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak no agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton biyernes bakay. Kayat na adi, amumot nanda dya kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang laan. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kaya't abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Amumatan, saan lang ako mari ti panghibilbilangan may titunggal maysa. Sa bagay mo kit diya. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. No di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alisto at kumarik ngam no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tadduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumare, ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana, kas kadaan niya dita. Anya? Ha? Ket anya ngay tilugan da akabarbaro, kotse ka di? Saan kumare? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin ko anak at hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Kanya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit dia talaga. Aghulugan dalang aro din itulugan. Elf pay lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pa'y laang kuning da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamot lang. Ay, kinko ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw at nagbadoy, agbadbado. Agtiltil layo, nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamot til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakip ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamot iti kotsita inton umay alawas. Oh, da kayo mati masabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay. Ada ka di ba ka? Kwa, nakapalas kayo mat, madlaw nga adapag nayo.
Amangan no makasubli kayo adagos. Umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku, Mare, saan kami nga agbibisingkin nila kay ko? Anya? Langag mo siguro timbagat asawa ka niya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti Elfio nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan. Gaputa elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga asawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba mo tayo, Brenda? Nagturad mo na nang bagay ti kastakin ka, kumari. Nagmayat ti panangawis ko kadakwada nga agasawa. Nung kasdi mo ti sungbat da. Unay na ti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Oray tilugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyaw da tilugan nyo. Kapot ako chikano tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumot ti bagbagada iti nasabat ko. Never mind them. Saan man isuda ti mga dadalin taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong ang agisumpot iti watwat. O madanimot ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y lang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least ako tiyan. Saan anakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf, presentable ayan no kasjay nga adda papanan. Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot iti daytang imbagana. Isungarod nga elf ti inalami ahulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada anagalada iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang kaw. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kastamutan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin apakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami anagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laang? Kano kunada, asan nga us-usto tilugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, wan man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laang. Anya laki din. Unahin na kaya nga agasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya? Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno da pagpasika da. Kan adda makuna alugan da. Nya laki din. Ay katpud no day talakay. Iso nga elf tin nalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na ano pampansin ng talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah.
Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay, wana. Ubla-ublaki day. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huwag nga rin bakit. Kasano nga ito na ito yan. Sapay nagpadata mo nga ang trabaho na ita. Sigurado nga damanan umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idinaudi abulan ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mo amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyom ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit abayadan tamay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kin ni bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat, kung naklakid din o sino ti tumanok to. Si kamag gaya Mari Brenda. Nasapak nga imay dito yung balay mo, ta umutang ako ma. Anya, utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't Nako, I don't have enough money. Tapos ipautang ko ken ka. Kundi ala kayo ti hulugan-alugan. Na mawamang gam trabaho yo. Ha! Anya? No mangirwar kayo nga minitulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbayad yo iti binulan. Nagirwar kayo gaya nga mawan trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mo ti bagbagang kan. Kitaan ti alpalugan da ay rin nakat katawaan yung agasawa. Kung ayaw pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Sana kasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Ngam awan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan ngagbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagang. Napaiswan ka kung ang gidi, Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang ti may pautang ko kan ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Yan lang, hindi na. Apay nga yung awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kay? Ginuyot dan. Anya? Anyamot tan di kastabiak. Manulang abulan katatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anyangay nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Taykas man. Sa nahuluganay. Ay, nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manyangan. Kasta talaga tibiyak. Naimbag pa'y tilugan da irin tadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay! Magmag na kamutaan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idinapalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kutseya. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan niyaw. Nana, mas daawak ngamin ka na kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakatan kayo alabid. Oho, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka.
laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama, pare. Ayan na nga, gilugan nyo nga, may. Ano samot ti magmag na. Ay, sikamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan me. Kasta ka day, pare. Naimbag ka pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad, pare. Nakababayin laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gapot awan ibayad yon, pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat, pare. Imulam da ita, iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Imbag man ante, tanasangom ti umay bumisita dito'y balay. Katuan na, ta-retired ak nga rudan. Ayungan anya. Kaano pa'y asimmardeng kayo ang nagtrabaho, ante? Hindi pa'y napalabas sa bulan. Ay, aya. Nabayag mo't gaya man ang nag-retire kayo. Iso nga ro, da baka pasya-pasyara kon. Di kay mo't ngamin makitkita ang naka-online ijay Facebook. Sana Facebook. Ay, apay ngay. Katno awan to pa'y cellphone ko. An-anwan nyo ngay tidakkel ang maaw-awat yu a pensyon, ante. Nakabangko Ay, da kayo at talaga, ante. Angie, nangikabilam jabayon ko. At ajay radyo ki Jacket. Radyo? Ay na, ante, saanin nga uso ti radyo ita? Katno iso ti pagdengdenggak iti drama. Di baterya. Kaya't yu asawan, agdengdeng kayo pailaang iti transistor radio, aging gaita? Honey, I'm home. Shh! Saan ka natagari? Ha? Agkarkararag ni Antik Consuelo. Ha? Asinong antem? Shh! Saan mo apigsaan ko na lang arudin? Ha? Inayadag to pa'y taglut-luto. Tadi na kaya't ti madisturbo iti panagkararag na. Nalpasa ko na nagkararag. Kasta kayo kading agkararag, anti? Dua nga oras? In shortcut ko pa'y kitin na. 5 ko mga oras ak nga agkararag. Ha? Honey, mangan ka rin? Anti, iso ti asawa, ni Dambo. Yo, tita. Yo? Anya day tayo? Agmano ka ngamin. Saan nga amo ni anti day tayo ako nam? Ay, una niya. Agmano akanti. Kasya na kanya po, Diyos. O sige, intayon ijay kusina, tamangan tayon. Mabisina kong gat. Saan ka pa'y amangan? Kararag pa'y. Ha? Sige, Nagatidtog mo ti kararag na. Mabisina ko. Bendisyon na ba? Ay, apo. Nagatidtog mo ti. Tumalna ka. Ha? Siya kun ti aginaw, Angie. Siya kon, anti. Siya kun. Agina na kayo laangan. Ay, nga ti pa nagkunam kanyak. Nakapsutak una yan. Saan, anti? Ngam bisita da kayo. Saan arumbang agtrabaho kayo? Saan nagkapabisita kada kayo? In kailangan agbuya iti TV. Agbuy-buya mat nila kay mo. Ay, kat papanawag
Be! Saan? Bay ang mga agbuya. Angie, saan nga ta nga adik day ta asawam? Ha? Ni, apay mat anak ko na yun day tanti. Nasingpot ni asawa. Napunpuno mat ti tato iti takyag na. Karasaan pa iti tato na. Kasta ngamin dito yung syudad, anti. Amom, demonyo dagiti agpatpatato. Anya? Imbag no saan nakaadangdangran ti asawam. Lingdam dagita tatom. Ha? Tabay. Saan anagustuhan ni Antik Consuelo nga adda tatom? Unay mo dahitan. Mapan ka no iji impyerno dagiti adda tatuna. Grabe mo tan. Kinagnan ako na dagos. Amumat a conservative ni Antik. Aginggat kaano ayang agyan dito'y balay detang andeng. Diyak amo ah. Ang mga lumakita lang nga daaritos ko. Ibaga naman ang adakis ako na tao. Saan batan nga agon daytoy transistor radio Angie? Ni, apay ngay Antik. Ay, sapay saan na kompleto ti aldaw ko. No saan ko amang ja paborito ka drama. Ala, bayan nyo ta ipatarimaan ko intun madamdamakin ni Dambo. Amo ti asawam ti agtarimaan iti radyo? Barang amo na Antik. Uray no computer mati inadal na. Apay, agtrab-trabaho ya. Win Antik, dakil akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. IT specialist ngamin. Imbag man tay nawat da nga agtrabaho, nga uray nagado ti tatuna. Kabailan namat ngamin di trabaho na Antik. Apay kumaasaan da nga awatan ngay. Ay, sapay lang ko mga ruda. Takabailan na nga tarimaanan da ito'y radyok. Taman manon ti kastoy alako di tapalingke. TV mat ngamin itan ti uso kan digital radio Antik. Saanen nga uso ti debaterya akas iti radyo yo. At dapay galot na nang isit alasti ko dito radyo dante ma. Ay nasaan mo nakatawaan? Kitalamkit din o anya ti perdina. Itakla nga makaigamiti ka sa radyo. Kaya't ko tarimaanag. Padasam kabailam day ta. Padasin talukatan. Agasam man day ta. Upat pa'y gayam adadakil ti bateryana. Kita umanda kita baterya. Ha? Ay sus, aglatlati matan. Kan, apay ngay anapit-pipit-pit. Damagam akin na antem. Amokon, tinaltal na dagita a baterya. Kastamo lang amin ti aramiden dagiti naganak me, idi ubing kami pa eh. Tapno pumig sa ti baterya, ti radyo mi. Ante, mayatan day ti radyo yo. Apay nga itawan mo tagjigalot na alasti ko. Tinarimaan nila kay ko, saanan ang masapul atalyan nyo. Kastagayam. Kat agunen? Una, ante, nagpigsa pa yan. Adan pagdanggak. Ay, anya nga iti perdina. Di baterya na lang mat. Daan nga minan dagiti battery na. Jakpay nga min sinuksuka. Kat mano na lawas. Intun maminsan, ante. Saan yun tun ataltalan ti battery? Ta iso ti rason no apay ang naglati da. Ne, apay asurwandak. Kat idi pa'y nga aramidag na ita. Idi awan kwartayo dayta, ante. Ngam itataadon ti kwartayo. Kabailan yun ti gumatang iti uray mano a baterya. Nakabangko nga rod ti kwartak. Ala, saan abale? Tagimatang nila kay ko iti sukat dagiti battery adaan. Iso anapigsan day ta radyo yu. Ay, wan gayam. Ayan na nga, jay lastiko na to'y radyok. Kasapulan ka di pa'y day jay, ante. Wan, paggalot ko iti bayon ko no agbiyahe ak. Anya!
sardeng mo man pa deta pa nag-computer games mo, sika, dambo. Apa ya? Nangikabilam ije nangisit alasti ko jay radyo ni Antik. Bulang ko na. Kaapay nga imbalang mo. Apay, kasapulan na pa. Inka alaan, kasapulan na kanuday jay. Inkan alaan. Angie! Ne, ante, kunak man no, da kayo ije sila dyo. Madisturbo akmat, di ta tukar di ta salas. Ay, nilakay ko, kasta ti kayat na adengdenggen atukar, ante. Ay, ibagam ta sukatan na. Satanas day ta klase akan ta. Sige, ante, taibaga. Pati kanta kahit ko din ibaga na attackers. Ay na, ano samlat ta ka din? Sobrang di kantem. Saan mat nga agnanayon dito'y balay? Nasurugan na makalawas na dito balay. Awan samot plano man nga gawin. Nakabakasyon laang. Imbag ko man saan na apakibyangan namin. Pati tatok ibaga attackers. Kadyakiday na. Panagkunam, saan ka di atatuday dyan? Angie, umay ka man dito, hoy. Apay ka di, ante. Kita man dagita babae amagmag nga dita kalsada. Kaaruba mi dagita, ante. Nagkikiting ti shorts da. Ay na, kastada, ante. Syudad ngamin dito'y. Jay may sa babae. Oh, adata to iti saka na. Kita Bayan nyo lata ida, ante. Ay, dagdakas at talaga. Nilakay mo, ibagam kit de, ta ikatan na dagiti tatuna. Saan mat apang ibasaran ti kinasaya at wano kinadakas ti may sa atao gapulaang iti tato, ante? Nagkunakan ka? Ay, aguray ka man, ante. Adda nadlaw ko di tarupa yun. Anya da ita? Italaan nadlaw ko nga addagayam kiday yun. Bayam man da ita? Kasla tatumat. Kuha? Ne, tatungag pa iso. Kunayo akagurgura yu ti tato. Ngam tatuma day takiday yu, ante. Sigamat gayam day ta agmarmartilyo dita. Wanantay, Sabado ita. Awan trabaho mi. Iso nga tarimaanak dati pasit ti balay na perde. Nalaing ka bagayam nga karpintero. Saan mo ito unayan, te? Dagiti daddo maakaan na ka kay jay probinsya. No awan trabaho da. Aginumdan. Malipatan da pa yan ti agawid kadagiti balay da. Saan nakakastan, te? Nasaya at mat no ipangpangrunam ti pamilya. Saan ka din nadildilawan na antim nagiti tatok? Awan matan ti masasauna. Una ka ibagbaga na adha ka sa katao. Saan nan nga ibagbaga dayta? Anya laki di nga minanti mo na ya. Bayamon. Nakita na mo't tipod no akin na taong. Asaan ka mo't ada ka sa taong. Old school lang nga minantim ka. Katwan mo't. Awatam latan ta iso mo't tinakairwaman na ngamin. Oh, ante, apay nga tagal-galutan nyo matanday tabayon nyo. Wala, taagawid akon. Agawid kayon? Nagbiit kayo matan, anauma? Agasam matday tatalo a bulan ko, nagtali na dito'y balayo. Okay lang, ante, bakasyon nga ron. Ay, agmay-may sa akman na ni balay. Kadwak nagiti tarakan ko amanok, kan pato. Kat agpasyar kayo lahat ngamin dito'y balay ano at dawayayo, ante. Ang pakibagam kanila kay mo Sorry, no nasair ko tirik na ide. Taapay kumamat, ante. Jay na ibagbagak kanya na may papaniti tatuna. Awanday jay kan kuanan, ante. Nasaya at matgaya matao nila kay mo. Saan nakas kadagiti lalaki ije lugar tayo. Ngay na, puro arak ken barkada ti amoda. At least,
Naamamuyo ti pudno a kinataon nila kay kong anti. Ay, wad. Istorya ito yung lugar tayo. Anasaya at gayam alalaki tinakiasawaam. Ay, nagswerti ka, Angie. Sana ka sumra kita iti trabaho, bakit? Tapay. Itulod ko gayam ni Auntie Medyo Terminal. Ay, nasaya at man no napanunot mo dayta. Kandas kan akaduag nga agura iti ba sa pagluganan na. Ay, sige man nga rod lakay. Siyempre mo ta. Tapno maulit nando man, hindi umay agbakasyon bakit? Dayta mo ti ko nana. Sabay kumaata umay tumanan inton sumaruno atawan. Ay, anya laki din. Saan tayo akid ngan ti pada tayo a tao? Gapulang iti langada. Anya laki din. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.